Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, can Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Sound check. May ate. Ayan, pakibagaman na po na pintas di audio na nangatalaw na di kamera tabayaw ah. Ay, nababa ko na kuma. Kita yung ulotan na yun, kita mo na yun. Yan, sakto lang. Kumusta kayo karoba? Ayan, met ka din ti audio tayo. Pakibagaman na po na may ti audio tayo. Kumusta kayo amin na po karoba? Blessed Sunday. Yan, good evening Kuya Renzi Martin. Ayun, sabi niya. Kamusta ang paggugupit? Nakarami na naman ba? Good evening, Uncle Perry Totok, nakitagtatay. Yan, T. Eileen, Banat JM from Mama Alice. Magandang gabi mga kaibigan from Kuya Renz. Sino pa ba? Shout out karuba from Jake Vincent Fernandez City, Bugalion proper, Ramon Isabela. Medyo kansa. Okay na. Sobra aksawa eh. Yan. Yan, sakto na Mayat. daw. Ano naman eh, mayat. Ano naman ni Kuya Renz nga. Gililo ka naman ni Kuya Renz yan. Tagalog ito eh, pag nagtutungtong kami eh. Paldong. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat dito sa nanonood sa Facebook. Yan, good evening din sa mga nanonood sa YouTube. Yan, 7,000 dami nan. Elizabeth Zimmerman, Naimbagarabio Karoba. Have a blessed Sunday mga sirs. Mayatan from Elizabeth Zimmerman, Naimbagarabi. And Julian Martin Vlog. Sakto na eh, alas 9. Okay, nagkita ka nga ro din iti umuna nga sonata nga tirwan tabayaw. Tano maganasan mo, dagitig buy-buya. Pakishare ang live natin, Kuya Renz. More than words, hindi pa kabisado ni Bayaw ko yun. Ading ko, Jake Vincent.
Okay, sige. Pwede. Sige, ato yun. Tiro. Ay, napay ni Marigriga. May paspas sa rukigig, may patpatublat. Kinirog nga bagas, tinapagbibiag, dinan mabaelanin, at tuluyan tiyak biyag. Balangeg sa luyot ken marunggay, pangal daw pangmalen ken pamigat. Di pa yen makaango itinalanitan, siket na dandanin mapuksat. Ubing lakay bakat ka nagtutubo, ag panunot agaga, agrid-ridam kayo. Ang ayeng iyo amin, akabaelan iyo ibangon, kabibiyag ni Filipino. Good evening, Ma'am Abel. Madideng Jake Vincent Maday ang naka-effects. Balangin sa luyot ken marunggay, pangal daw pangmalen ken pamigat. Di ba yen makaamo itinalanitan, siket na dandanin mapuksat. Bakit ka nagtutubo, ag panunot agagawa, agrid-ridam kayo. Ang ayen niyo amin, akabaelan niyo ibangon, kabibiyag ni Filipino. Ay napay ni Marigriga, may paspas na rukigkig, may patpatublat. Sinturon na tay pairut, pairut, siket na dandanin mapukso. Sinturon na tay pairut, pairut, siket na dandanin mapukso. Sinturon na tay pairut, siket na dandanin mapugso. Siket na dandanin mapugso. Bagis na tayo sisining galud. Okay, palakpak mo na. At ti sound effects tabayaw. Mayat. Wala. Okay, naimbang garabi kada kayo amin na po ngagbuybuya dito yung Facebook ni YouTube. Kaskin niyam kabagyan Rodel Mejia Kabulera iti Ranyag, Ramon Isabela kanagisurusuro di Ranyag High School. Ayan, naimbang garabi kana naman ni Christian Pondayo. And di mo maalis naimbang garabi yo karuba pare kayo sa Blue by Elton John. Apo matik sapay nang gagday toy. Blue by Elton John. Elton John matik amo ato isa. Amo ato ba? So garod. Good evening, Matt. Kini Kuya Joseph. Ay, ayan nangata ni Kuya Joseph. Sagana siya more than words. Yan, kamusta mo titi Domingo ya po, karoba? Daman sara no bigatan. Nag-gray ka yata kay yung Facebook tapos sa YouTube pa yun. Duwa. So, garod. Ayan, naibang garabiya kami na po. Nagbuy-buya mo lang ito YouTube. Live chat. Natike mga tier 1 nga sa marunong nga sa natabayaw. Facebook.
Biag ti Hawaii. Yan. Kiji OFW. Wow, para kadagiti OFW, lalo ko dagiti daji Hawaii. Kaya namin nga OFW. Ay, Sige. Dintera Lubong. Narigat natuog biyag ti Hawaii. Trabaho akan kanayon. Nakapagyan agsurat dumawa. Ibaganat kaya't naagatag. Agbangin ka, magrik na ka, kabagyan. Suru-suruem tiag trabaho. Di mo saksakluten, dakulap mo. Tapnon romang ay biyag mo. Di dalam mo rigat at trabaho. Di payen piman makudkod ti nabudo. Inaldaw-aldaw agraman pa'y Domingo. Rigrig at midna palalo. Ito'y haway kabsak ko. Yan na yung panggarabiyo mo at nakong from Antilordes, Lardi sa Baliti, Lupaw, Nueva Ecija. Basaan man data ni Bayaw, tembagan ni Kuya RJ Tambayan. Ampay? Apay nga. Ano pa nag-loading yan di? Apay ang mga updated data. Update na dati cellphone ka. Tanay Iko na ni Kuya RJ Tambayan. Adi man balse nga makapakulag tate insan ang makin bayawan to na eh. Ay, damdama kuya. Tama. Di dalam mo riga at trabaho. Di payen piman makudkod ti nabudo. Inaldaw-aldaw agraman pa'y Domingo. Rig-rig at midna palalo. Dito'y haway kabsak ko. Awa na nag-loading nga di kok bayaw. Adi Facebook ko talaga. I-back mo Okay, back mo, i-back mo, taka ka mapan ulit yung live ko. Pinduto mo ulit tata. Tata, sige. Ate, ulo na gamin di wifi eh. Di bangir. Good evening to my sister, Jeloraan Krabahal, Pastor Goton. Buya na di balay. Well, nansi ka nung kusilapan ka, mamadamdaman ba si kabagyan? Tayta kusilapan ka, apay sino tiket mo nga kusilapan? Andan sa mo ti kaapam kabagyan. Kaya mo di kusilapan. O di mo YouTube, di pagbasaan tabayaw, dagiti greetings. Talaga nga matinga loading ito kok bayaw. Nay, awanay. Di kayo sika natagbasan bayaw. Wan, na yung pangarabiyo balong JM Ken, bayaw mo, favorite ka nga singer. Oy, thank you po, Auntie Mila Hugo. Auntie ko na lata na ta. Isungot awag ko na. Feli Garabillo. Hello, na yung pangarabiyo mga idol. And Kita Campi, na yung pangarabiyo. And Jefferson Alhambra, na yung pangarabiyo manong John Mark. At man ni baby kanina na yung magustuak unay gamin. When, madamdama basit. Yan, kaya't may man gaya mga pagyamanan na po, nagtukaran medical man, sadyay San Marcelo. Yan, and our deepest condolences to the bereaved family. Yung family ni tatay, naganatatayan, ang mati picturan. Kinaman ba yaw? Ni tatay
Roman Kabawatan Senior. Kabawatan. Yan. Yan, pagyamanan mi mo apo, yan ang awis kanya may ngagtukar iti misa, ken necrological Service. program na Ay, ni Sir LB Jan. Kadagiti apo kay nag-abroad. Mapan kay wala ang ag-apply sa JAI Pacific Star International Employment Agency Corporation nga masarakan sa JAI sango ti Our Lady of Atocha. Ken JAI sango ti Northeastern College dita Santiago City. NC. Yan, kayo padasan na po ni Gasat. JAI abroad. Pangkailangan ti Pacific Star International Employment Agency Corporation. Aja ka no baby kinina neng ba o ti danga ka manggagan. And kastama gayam nga pagyamanan mi pa aja may kadwa nga nagtukaran ni Mad de Mr. and Amen. Mrs. Ah, Inzo Rimas, Rimas. City House Blessing da. kan birthday. Kan birthday na 36. Ayan. Ti amok 36. ka agkaedad kami lang ni Boss Inzo. Inauna gayam iso na kanyang ti talo nga tawan. Uy, nga raw. Congratulations, Boss Inzo and Madam Rachel. Iti House Blessing. Nagdakkel yung balay tayo. Pintas bayaw. Nagpintas na. Ang talaga nga Nagdakkel. silsilaw da ka. Napumpuno ti silaw nga pa. Nagpipintas. Hmm. Fully air conditioned. Amin nga kwarto. Pati salas. Nagdadak ka lagi di kunta. Mana. Adji launa ya. Radji salas da. Adji 3 tanner nga kuna da. Tapos adji ref da no tuktok kong mas na nebiyaw. Kato ko mahirap na kahit. Tap nagsilaw. Katokong kakasta ka. Makita mo di Makita kargana. mo Oh, nagpintasan na di nga repon. Napunpuno Napumpuno ti kargana. Oy, good evening. Ti internet provider tayo. Yan. Ay, wen. Linkage. Yan. Internet connections. Kung ano sa? Internet provider. Yan. Linkage. Owned and managed by Mr. Glenn Pastor and Mrs. Analay. Yan. Pastor. Pacolor Pastor. Yan. Thank you so much. Iti internet tayo. Ta nakapag-live tayo. Ana. Nagyaman kami apo. Dati na Kuya Joseph. Makaparagotayag. Ay, si. Madamdama. Aji kini Kuya Joseph. Pati pilang baby. Kini neneng. Nervyos ka sa ako Sa bali. Aratita lang baryaw. Nagbaliw ti panawin ni baby ken ni neneng sa balin nagnaganda nagrigat paya balik senin pati lang ken ugali jakon na matarosanen awanen ni ilokanan nga mamukki di panawin ayawanin day di narumpi ano umisem mapagbingi atay balasang anadamili kalay santupay santumakuti ayawanin pinkamisala tabagbaketen tadagtoy tenga dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ayawanin ti maisala intarayda ananusan minti babaket kanu bumalse ay napikit. Kamusta po ti audio tayo? Napig sa laon ka diti music na when no nakapsot when no napigpig sa ti mic when no jay music pakipagaman na po. Comment kayo. Thank you. No matimpla. Nagbaliw ti panawin ni baby ken ni neneng sa balin ladawanda no agkawesda kinurang tela pati bantay parangda awan ti prenot pag-aakda awanen ni ilokana nga mamukki di yun unana ayawanin day di narumpi ano umisem mapagbingi atay balasang anadamili kalay santupay santumakuti ayawanin tingkamisala tababaketen tadagtoy tenga dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ayawanin timaisala intarayda ananusan minti babaket ano bumalsay ay napigit ayawanin tingkamisala tababaketen tadagtoy tenga dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ayawanin
maisala, intarayda, kan anusan minti babbakit, tanu bumalse ay napikit. Ayawanin, tim kamisala, nababakitin, kadagtitenga, nagitin neneng, nagpukauda, ginuyuda. Ayawanin, tim maisala, intarayda, kan anusan minti babbakit, tanu bumalse ay napikit. Okay. Kunamit ni Kanya ko na. ni Auntie Aileen, Pastor Pasyon. Kanya ko na. Giyapatan man ta agsala. Kami ken antim bobet. Apo, ba, ayan nyo, antay. Madaman samot ti kayaw. Ti siya yaw. Yan, good evening. Kini Madam Rachel Rimas. Kunana, salamat. Tinagpintas ka performance you. Jaya House Blessing kan birthday ni Boss Inso. Uy, agyaman kami, madam. Iti talek you. Iti 4 decade duo 2.0. 2.0. Actually, nabayag nga kaya na nga talaga pabuk ni Boss Inson kat ng madinapay kami maamuan no kano nga di talaga nga mailipas di balay na. Actually, ada pala nang kilidikit ibagbaga na kanya ni Boss Inso da diyan ka. Naibagagpay kinangkal mo lang ide. Ngam ko na ngam madidapay magami sure no ano nga malpas ko na kaya nangagtugtog tanto tunog house blessing da ko ngam kasimot ten ti nangyari kaya nangay garod talakas ta amok naragsak ni uncle nga mang buybuya kanya tatatabayaw tati ko na naked sita ti mangituloy dito legacy nga na ibati na music Balse Ilocano Sonsonata Ilocano and congratulations again, Madam and Boss Inso. Watching you guys. Regards, love you both from Auntie Lori Lee, Valdoria of California. Ayan, kasla ni June nga ng timpla. Wan talaga, Mama Bel. Timplado amin natoy by our Uncle June Cereales. So nga nagpintas lata ti unina. Napintas ka no ti unina kung Auntie Lori Lee. Loud and clear, no worries. Thank you so much, Auntie. And good evening to Auntie Josephine Valdez. Hanga ni Ma'am Josephine nga kawata Ay angad. Sa balay bayaw. Ay da Hong Kong ata. Ay. Hello po. Ayan. Naimbang garabi. Ayan, nagmay talaga ito yung sonata manong. Nagikalkal ko sa mga kinanta nga. Baby Kenny Neneng. And welcome back, Sir John Mark. And long time no see, favorite sa math, ano naman? Science teacher ko nung grade 7, Sir Anthony. Basa kong bayaw. Yun, sige, tira mata bayaw. Api ka sa nuan, screenshot mo tayo. Ganun. Sige, basa ang bayaw. Sige. Welcome back, Sir John Mark. And long time no see sa favorite math and science teacher ko nung grade 7, Sir Anthony. Greetings from Prince Pader from San Mateo, Isabela, a great friend of Jason. Ay! Ni Prince. Ni Jet Montessori, idi bayaw. Okay. Adi umuna nga eskwelaan nga nagisuruwak. Jet Montessori School. Great friend of Jason. Friend ni Jason Fiel. Jason Fiel. Kilala mo siguro ito. Prince ang pangalan. Classmate na. Thank you so much kanya aming nagbuy-buy at YouTube ken Facebook. Ayan, purok one. Ay, wang gayam. Purok one bilya karmin gayam na ni ma'am nga kwa. Madikag nervyos bayaw. Tanagwapo kalata ka na. Wala na ni ating ko na Adya man si Siwit mga idol from brother Clifford James Pastor Tibugal yung proper and watching from home of Sagibo Festival Barangay Santo Domingo Sir JM. Oy, niapo ko ato Barangay Captain iti Santo Domingo Alicia Isabela kumpare Uncle John ato malang good kumpare mo lang kung kumata dati na namin iti binyag JD.
Jay, putot ni Zoilo Franco. Good evening nga po, Kapitan Doms Mayo. Iti Barangay Santo Domingo. Alicia Isabela. Purok 1 Villa Carmen nagpaiso. Sorry, Ma'am Josephine Valdez. Kita gamin nga lang yung profile na. Kasi di taga Hong Kong kung wala mo. Sorry, Ma'am Josephine. And shout out Bro Mart, pay kablaawan man ni Tropa nga ni Pokol, kin ni Polding ditoy Cordon. Marbarang no kanto sa ardi ke makapaspasyar ti daytoy no mo. Di tayo ti barbaro nga pagtaingam dita. Amok nga da barbaro nga pagtaingam ditan kay. Yesterday once more man bro. Wait lang, ate kano pa lang ni tagsasala da danting Aileen. Tay tingaro den jay ilimid giyapatan. Nulayan yun humaya ayaw ang tudlugar niya kibugaw. Gato ko na di ka map nga gapusin mon bibisita da. Ati ka agad madanagan tasimento din daldalan. Duwalawan kung kilowan kanigit kan kanawan. Giyapatan o naragsaka tatagunan kapintas da intakukad igiya-giya amo daragsak di usa-usa. Sumala di ba yan? Ni antibubit lang kinentaylin bawal lumalaok. Tutuwa na. Utapon kad si dindaya pasigan kin kamayala. Utapon kad si dindomang may lampay din liyagan. Mandalmang kadinwangwang maila din iskwelaan. Iskwelaan dat nagagut anak di tagaputol. Giyapatan o naragsaka tatagunan kapintas da intakukan igiya-giya amo daragsak di usa-usa. Lagod ka ni sarunong tagumit lang ingkadakon nuin na pum kay istoryaan wat paparos di alangigan. Idawas nut din punto dakon pay din tapo bistakad dakon di tako madakdakan dat nagugwapo. Giyapatan o naragsaka tatagunan kapintas da intakukad igiya-giya amo daragsak di usa-usa. Ay yut awi yo may kayut kamay layo iliyong kararagsakan ilimitun giyapatan. Okay. Ito karog, Jess, nunata na paluan ilimit giyapatan. Yan. Magduduma kayo ah. Tapi ko mata nakasalad ah. Isang around. Yesterday once more man bro from John Feliz, Pastor Cereales, and good evening watching from Madrid. Yan, Spain na to. Mindanao Tigno. Yan, nakasaganan dyan Gubra, Lugan Mon, brother, gamit lakurangan from RD. Okay. Bra. Yan, ito ibayaw. Nagaminti pinag-eskwela na. Welding. Yan. Eh, siyempre, tungtungan ti boys nga panggap luglugan. Bappler na dyan. Maganda. Ayan.
Oy, good evening, ati kumadre. Yan, ni Uncle June, ken kumadre ni Auntie Juve. Ma'am Vinalyn Domingo Eugenio. Good evening, Sir Jem. Kasla dalat tamot ni kumadre. Kwen, ma'am, dalat tayo suna dito nga nakatarabay. Kana kami. Tama. Yan. So TPS. Amo nga tayo dahil nga kumadre da bayaw kat ko ha. Igichismisa basitan. Ano tayo chismis mo ba yaw? Wala ba? Isuti ko ha. PS Bank Manager ti Santiago City. Ah. Yan. Good evening, Ma'am Vinalyn. Iti, ano nagkamali makalawat sa? Ti barangay na. Ano ti barangay mo? Itayen, Ma'am Vinalyn. Nalipatak mi atin. Yan, shout out daw kay Jay, ano ti panang ibigkas dito yung insan Ash Ventura. Habate or Javate? Krusonada na ko no, Jay. Panagtugtog yo. Kayang loves Joe. Kuya Mac and Bayaw, sir. Thank you so much. Ashlyn Ventura. Ashlyn Morales Ventura. Ayan, good evening to Auntie Lorelei Baldoria of California. Biro ko man Jay ko Bayaw. Favorite na nga cactus. Ay, cactus. Apa niya dyan naguni? Ay, dati nagsenti ko. Okay. Aja man, I love you, Joe. Kantahan nyo, kakaanakan. Sige man langan, G. Kahing loves you langan. Mostly requested na. Most requested. Kuma. Most requested. Hangat ito bayaw. Jinti balse aja. Balse. Okay. Kadagiti po 420,000. Ngagbuy-buya. Agyaman kami apo. And DJ YouTube mo at manood toy. 160,000. Tama, bayaw, nagkatudag buy-buya, 160,000 kan ka. Muna dyan back di Facebook kan? 440. 140. Sige ka Rod, itira mo dito, Kayang Loves Joe. It was 1962, Kayang already 42. Nakatrato siya kano nga ang height 6 feet 2. Ang kano diborsyado, okay lang walay kaso. Kayang just never mind if she is number 2. Just take it easy, I love you, Joe. Very little English is all I know. Give me cigarettes, give me chocolate, I like it, Joe. Just take it easy, I love you, Joe. Kayang isang grade to lang, her English like a telegram. Magsinyas-sinyas na lang si kayang murag amang. Ang kanok mong isilang, maybe it's very fun. Magsigiyog-yang o bisag wala ka understand. Just take it easy, I love you, Joe. Very little English is all I know. Give me cigarette, give me chocolate, I like it, Joe. Just take it easy, I love you, Joe. Si kayang very ugly, apan di boy na si swerte. Kanok nga iyang fiancé, murag si Elvis Presley. Miabot ang wedding day, gikasal immediately. Si kayang nga ignorante, gidala sa USA. Just take it easy, I love you, Joe. Very little English is all I know. Give me cigarette, give me chocolate, I like it, Joe. Just take it easy, I love you, Joe. Just take it easy, I love you, Joe. Very little English is all I know. Give me cigarette, give me chocolate, I like it, Joe. Just take it easy, I love you, Joe. Just take it easy, I love you, Joe. Very little English is all I know. Give me cigarette, give me chocolate, I like it, Joe. Just take it
Just take it easy, I love you, Joe. Yan. Yun. Okay. Iti oras kaaruba alas 9:31 itirabi. Yan. Happy minutes eh. Okay, nakantamin kan request mo. Auntie MJ Padillo de la Cruz. Uy, good evening. Ikinibining Pilipinas 2025. Binibining Pilipinas 2025 IPSO edition. Sir Ermi or Presyo Jr. Sir Ermi Gaya. Hello, JM and Sir. Namiss ko ang mga boses. Thank you so much, Sir Ermi. Ayan mo itata. Arta ka di balayo, no? Napang ka nakidate. Baka madama pa lang iti gala. Ayan. Oy, kunana ni bayaw ni Kuya Renz, mukhang magiging bayaw ka ng lahat, sir. Ano? Kasi ano, Puro bayaw bayaw ka mo na, gawin ni ating ko kanya. Yan. Paki-shoutout mo ka na ulit ni Brother Polding. Tama din na nang nagtatay. Okay, shoutout Brother Polding from RD Gatman. Napan nag-CR ka na. Saan nga ba dinanangay? Yan. Hindi nila alam name mo, sir. Bayaw na lang din. From Kuya Renz. Anthony, po. Tinagan ni bayaw ko, Anthony. Mabalin siguro nga commercial break kasi lagwa mo ta. Mabalin nga ginanak man bisita pa ta makin danom gamen. Yan, anyways, agsubli kami malang tiya pagbiit, uminom kami lang ti danom. Ag timpla kape kas jay. Standby po karoba. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency,
para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool. Okay. Ayan. Agsubsublay. Nagkiti, pagayam yung Karoba, John Mark, and Bayaw Anthony. Bayaw Anthony nga talaga tike mo ya. Bayaw ng bayan Meta. Bayaw ng bayan. Maria sa nagsama ti Bayaw ti Siguro. Ayan, good evening to Vera Elara. Hello, Kuya Mac and Kuya Sir. Good eve po. And Uncle Berting Kuya pa request when ay sarsaro no minto da kita. Wag maingay GM basta alam mo na. Okay, sorry po. Ayan. Hi, good evening to Auntie Lolit Kalingo Agustin. Ayan. From R.A. Agustin Funeral Homes. Ayan, Imelda Tulio is watching. Bro, at the chat ko kanya. When Sir RD. And para kay Mandeng Amaze. Agor ka, ununan ta daytoy bayaw. Tayo suti internet provider ta daytoy ka. Ay, wen. Wala. Niya Ate Lay. Narigat no mo itang kanta tayo. Baka shutdown ti internet ta. Aglag to lagi diyati. Yan, dati ka rin Ate Lay. Request mo nga. Amazed by Lone Star. Saan tayo ba? Amazed by Lone Star? Wen. Lone Star. Every time our eyes meet, this feeling inside me is almost more than I can take.
you touch me, I can feel how much you love me, and it just blows me away. I've never been this close to anyone or anything. I can hear your thoughts, I can see your dreams. I don't know how you do what you do. I'm so in love with you. It just keeps getting better. I wanna spend the rest of my life with you by my side, forever and ever. Every little thing that you do, baby, I'm amazed by you. The smell of your skin, the taste of your kiss, the way you whisper in the dark, your hair all around me, baby, you surround me and touch every place in my heart. Oh, it feels like the first time, every time. I wanna spend the whole night in your eyes. I don't know how you do what you do. I'm so in love with you. It just keeps getting better. I wanna spend the rest of my life with you by my side, forever and ever. Every little thing that you do, baby, I'm amazed by you. Every little thing that you do, I'm so in love with you. It just keeps getting better. I wanna spend the rest of my life with you by my side, forever and ever. Every little thing that you do, whoa, every little thing that you do, baby, I'm amazed by you. Yan, good evening to Manang Cynthia Guray Vicente. Thank you sa stars. Oy, thank you so much, Abu, sa 5 stars. O ni Manang ato yun, taga Canada. Oo, ano nga, banda J, Canada ba yaw? Vancouver, Ay. Toronto, Nalipat Quebec. ah, Di Northwest Territories aja yan dahil. iba ka na to siguro dito. Good evening to may hipag, Maureen Gia Pastor. Yan, hello Idol, we miss you, and Idol June, yes, thank you so much. White Eclipse, my mang, Balasang TLSM Idol, God bless you always. Yan. One. Oy! Good evening nga po, ingungutan tayo nga ama iti Pagilian, ti Ramon Isabela, na imbang Garabia po, Honorable Giovanni M. Vizcara. Stapatin na po, kadagiti nadunga pa yung opisyales dito ilit tayo, kini Vice Mayor John, kadagiti SB. Yan. Thank you, Mayor, for watching. Go, 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 Jem at Bayaw. Ang Bayaw nga talaga, tikwamon Bayaw. Born free, hindi ka mo ata. Wala na patigawan. sorry po. Born ni Kwan sa ada eh.
Born free. One. Ngayon, pag-rabi Ay, ka ba? di kagayam, J Yellowknife, wan. Yellowknife. Di Canada, Yellowknife, Canada. Mhm. Wan. Good evening kada kayo amin dito Pilipinas, watching from Canada, Yellowknife, Canada, kada manang Sincha. Wow, Pati wow, ni wow. ko ni Uncle mi nga ni Ace Dalmasio Remigio, Mhm. ni Antilina. What? Gemma Hagok, Buchanan Man Idol, Paragas, God bless. Buchanan Man. Kung ano gawin na ikaw. Watching from Rojas Solano, Nueva Vizcaya, from Sian Milibed. And then Bagarabi Caraba, watching from Abra, from Banwar 3851. Yan. Abra Santiago, we know Abra Province po. Mhm. Ayan, Abra. Jonas Salonga, shoutout Manong. Iti Zambo Salonga of Bulacan. Ayan, galing ng boses ng nakasalamin. Kung pares kami mga nakasalamin. Ay! Akong MJ, salamin mo ba yun, Naman ba yan? Thank you so much, po. May bagarabi mga ading karoba, may ayatan na kagbuybuya. Tikan kan tayo, watching from Athens, Greece. Nyati ko na dapat ta. Yellow. Born free. Ano pong order niyong matcha mga bayaw ng bayan? Sea salt matcha, please. First time ko nakaraman tikas J Bayo kaya talaga nga nagimas kayo. Wow, Sea wow. salt. Kuya Mac, aji man kan tayo kanyami di eleksyon. Ano aji nga kanta deng Jordan Kabugason? Good evening sa inyo, Esmeralda Anz. Ayan, para kas kumadjay, after all. After all the stars that fall. Okay ka, practicein min mo pa aji po. Ayan. After all these years. Ayan. At kantaan taman da di favorite na ni Auntie Lorely nga di magtatebew. Ayan yan. Ngatoy. Ata. Kabisado mo ba tebew? Yun di pa. Sige lang Bayo. Sige. Sige lang. To you, Auntie Lorely. Dawa, tekman ken ka, tanay salsalang mina kaktus mo. Nagmaya, tasiit na, nagpipintas, ti saringit na. Adun, ti kaktus ko, tayta kumapay na yun ko. Ngimnoy paidam mo, ay di kantun pulos nga am mo. Kaya ang tirawam? Adawat amumet nga gatgatanga pakipasu ibagkat mo kasla kala manglukluko supay ka kaungungta pangkusina maikaktus ko iso nga ibatam kuma takaktus nga koleksyon ko Ay nagpateg, takaktus mo, tama kang egagpay isa sao. Ay nakaruti paidam mo, nagsimple lang day tadawat ko. Maldugto amin day ta, ken nagpasusa anton nga uso. At daken ka gayam ko, no siya kung menuday takaktus mo. Lablaw ba ta cellphone mo ba? walang flow ba tayo
cactus ko. Ramang succulent, snake plant ken bougainvillea. Di mo tagibasiten, taginatang ko amin dayta. Kaya pa'y bayaw, kaya pa'y. Kaya pa. Ikate Kumata ugalim, manglimlim huwag daw dawat ka. Anangaro, ngay gayem ko, dispensarem panagdaw-dawat ko. Awan metigatang ko, kaya't ko lang ti makiuso. Nagranyag ngamin paraangan, numasetas di masungadan. Kunapay ket ti babaket, nawan mulam sa duti agigyan. Daytat pudno gayem ko, yung nagaduti cactus ko. Hanlang agabutay sa puso, no dikit di makaay-ayo. Ket intong nagsibwalak to, sikat mo na sa gutak to. Dimlaeng kumabagbagkaten, may salsalumina a cactus ko. Dimlaeng kumabagbagkaten, may salsalumina a cactus ko. Ayan. Praktisan na taman na lang nga niya, pero napintas ti, ano, nagsinsin na alit gamin na niya. First time tanga ko adya. Wow. Okay. Di masanti ka pa eh. Nice one from Ate Angie Ragual Bangkili iti Hong Kong. Hello mga ading na bangarabi kada kayo. Amin. Kada tayo. Amin. Manso Bayaw. Hehe. Ano naman ni Auntie Nelly Mariano. Bayaw ng bayan nga talagan. Ayan. Ano natin di request na tajikuan? Ano ba yaw? Di YouTube ate isa itakman din ti YouTube. Yan. Happy watching you guys all the way from Lebanon, from FCQ 25. And bagay po sa'yo, sir. Yan. May happiness me kajuwet ka matandang lalaki. Yan. Pa-request po ng Fräulein by Victor Wood. Prince po ulit, thanks. Yan. Later yung Fräulein. Tatakit aja request na ni White Eclipse nga balasang Ed Halsema. Halsema. Okay. Okay, sala mo na yun. Waday isay kantina, singhigit di kalsada, sinbanda na Ed Halsema. Ayin pa'y banbantayan, dinistisay balasang, napintas na po daw iman. At ado'y mang arong, babaro ay gogo ako, pagdaamin formado. Watak pa'y uwat kong kitpaya, o watak pa'y iit ko, balasang ay naaamo. Naagdagsan mo kat mo, nanabatsan kiday ko. Bagubay sa ninilak, sexy ay panag-aw-awak, yak po yung ay mankikila. Diyak ni namnama ay sakkan bolay dana, balasang Ed Halsema.
niguyo diyan kananay kataman ninumta dilay dakduduwata pinmasong sinlamisaan ginaw at nan botelya nabunsiyan din pusig na dadak kedigayang gengko kaman maktetsan yas-yas ko tanumalian makitukdo naagdagsan mo katko nanapatsan kiday ko bagaw pa'y saninilak seksi ay panag-aw-awak yapuyong ay mankikilat naagdagsan mo katko nanapatsan kiday ko bagaw pa'y saninilak seksi ay panag-aw-awak yapuyang ay mankikilat naimbag Rabi tayo amin watching mga sir from Sir Genesis Pagaduan ti Treasury Office ti Ramon Isabela munisipyo kana kuma Treasury Office. Good evening idol. Terima kasih kusilapang ka from Alona Quaresma Blas. Yan, Maria Belen Flores is watching. Yan. Nako na ta. Sumul lang ya. Wah. Dua. Napay ti maditan na kang tabayaw. Naglaing talaga balong JM salute kada kayo and karoba John awan Rabi live view. Ati siguro nga talagan iti panag-live mi Rabi adagamin ti busy ni ko gamin ti ko malam iti aldaw iso nga nibayaw ko mapan nagpiano lesson siya mo at kagkadoan ni mother ko na ko iso nga Rabi lang talaga ti panag live me So lang ti free. one free time good evening mga idol para kasi through the years thank you so much yan Isem Mansur na ibang Rabi kada tayo amin thank you JM and Anthony from Auntie Lorly Bardoria biro ka man dyan kabayawon naglimes iti arak iti siguro naglemes datan. Aji request mo to Sir RD. Naulpi adawin ti simbang bay kaniya sikatay nagaw ng inyadayo dito'y din na nabayag apanawen nga nagigtura nalinduken sa di sinagaba bayat kaawan mo awan patig daytoy biyag binubuskot oras sa naglemes iti ara barbareng ko na asikatay malipatak ngenu naglabesen sikamanentay awaga nakasang biyag kutinted mo akalak amat ta gusto empayen nga uray no pagkataya di mo pinanuno tinbubos ko nga ayan nilaksid nagdita puso
tanim nag-akas nilipat. Ayat kaawan mo, awan pati day tuibya. Minusbus ko't oras sa naglemes iti ara. Barbaring ko na asikatay malipata ngem no naglabesen si kamanentay awaga. Nakasang biyag ko tinted mo akala aman ta gusto empayen nga uray no pakataya. Di mo pinanuno tinbubus ko nga aya nalaksin nagdita puso tanim nakakas nilipat. Di mo pinanuno tinbubus ko nga aya nilaksin nagdita puso hintanim nakakas nilipat. Diretso Sonata. Parang bangon nuwagi kapan nagugot iti kamuting mangisaang sa agiwayway itinwangen. Nagagad ni Uncle Berting natari pato iti dingwen pagulinanan nasken atuladen. Awan kanya na panog inaldawlata sumalok uray makasinit pa iti pudot nakaradkad lata uray adda sa gubanit na agpastor nuang ti panakainanana. Kasta ni Uncle Berting sala sumangpet no di malemen at ikayat na rumang ay pa nagbiyagen. Nonalpas tiraraepen agbirok manti panggedanen alatiro ta dandanin panagapiten. Ngam apay tangaliday taabagam nalpay idi na amuam iti presyo iti pagay ni Uncle Berting di pa umisem napanpay kiti nakinumen ngem kunana sumulit akong no next scrapping. Sumaruno panagtatalo raep ken sikakit ngimaton doble pay presyo meten ti abono. Awan pay ket danum regasyon de gasolina iti padanong ni Uncle Berting nang isaldan taltalon. Dinan sa masakan tadim makelen ti pamilyan tatay baro nang agbasbasaket ng asawan. Nagragsak ti pakasan na balse dito'y balse dita ngem nalakunan tay may sanga hektarya adyagan. Kasta ni Uncle Berting sala sumangpet no ti malemen anya narigat di metla rumang ayen. Adan na puko ni Uncle Berting isumpayan nagpapagatasin alatiro manlawalo makayen. At
Damay sa amalem nakitak ni Uncle Berting, nakatugaw kakape nakamulengleng. Awanen iti matalong inaamin analakon, awang paiket king kuanat mangkari patong. Parubahon di agree na panagugot iti kamutin, idi sumangpet si malibukag ni Uncle Berting. Dagiti anak na agraman apo ko na, nagraranada anapan binisita. Dakkel nagbaliwan dagiti anak na, iti kinagaget imbaladak ken kuana. Addan inhinyero, doktor ken abogada, ni Uncle Berting anyang atat obrana. Anyang ata kasta ni Uncle Berting sala sumangpet no ti malemen, pindaen at anak na apasya rin. Nalako nanti dagdagana, tapi nagpaadal na, ngemitan mansyonen iti balay na. Sika ngay karuba, among kad isuna, ni Uncle Berting tatang tay isuna. Aramiden nati amin, kadatay nga anak na, agsubalit tay kumamit ken kuana. Agsubalit tay kumamit ken kuana. Makaalala niya Uncle Berting. Okay. Nag-request through the years, Isem, Kusilapang ka. Yan, Sir JM, na yung bangarabi. Ito kayo amin dita. Taimon Sika. From Rosie, The Proza. Dapat i-request tayo ti after all these years. Di ka mo naroon ti pelang agwibuya. I-request daw mo Jikwan. I love you, Jo. Nalpas magamin tayo I love you, Jo na po. Sige, mabalin siguro ito no kamanan. Tumalpas, malpasan. So to tilas nga kantaan may I love you, Jo. You know, Kayang loves Jo. Hello din, gandang gabi pero kasi ng Uncle Berting. Sakto na kantamen di Uncle Berting. Kusilapang ka. Rati ba kusilapang ka. Ito'y siguro. Sabi ko na, nandito siya. Okay, nga rati tayo kusilapang ka. Imbagak metken kay di ano gandat mong tuwag subli, I get sorry tadyak may kari. Napalalo ngamin ti sakit na, tay dial daw api manaw ka, sa di ka pa'y pulos kimita. Tawen met ati naglabas, niruruan ko tinagwayas, sakbay nalipatan ka. Namin anuak nagparparik na, nga kumabyak ko subli kang hindi naklata, kinit kita. Intun nagsarata
ipasulik tutoy matak ako mitaken ka sa tubay pangato ken ipababa kastanto panang ipariknak an nabiyagak nga awan ka. Good evening mga sir. Have a blessed Sunday. God bless from Miriam Constantine. Intun nagsarak ta kusilapan ka ipasulik tutoy matak ako mitaken ka sa tubay pangato ken ipababa kastanto panang iparikna an nabiyagak nga awan ka. Amok nga babawikan na amiris mo't nagbidutan. I am sorry, damage has been done. Digmet impagarap sa maipuran, balay giket masarakan, kalpasan nga syaket panawan. Intun nagsarak ta kusilapan ka ipasulik tutoy matak ako mitaken ka sa tubay pangato ken ipababa kastanto panang ipariknak an nabiyagak nga awan ka. Ngem kinagpaiswanan na mail-iliwak lataken ka baring no kabaelak to ngaramiden nga intun nagsarak ta kusilapan ka ipasulik tutoy matak ako mitaken ka sa tubay pangato ken ipababa kastanto panang iparikna ang mabiyagak nga awan ka. Yan, ti sumarno ko di request daw nga Through the Years. Yan, good evening mo, Abel. Kikit-kita ka lang ulit, ginagan mo. Para kanya kay Sir Gilbert. I can't remember when you weren't there, when I didn't care for anyone but you. I swear we've been through everything there is. Can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can do. Through the years, you've never let me down. You turned my life around. The sweetest days I've found with you. Through the years, I've never been afraid. I've loved the life we've made, and I'm so glad I've stayed right here with you through the years. I can't remember what I used to do, who I trusted, whom
listened to before. I swear you taught me everything I know. Can't imagine needing someone so, but through the years it seems to me I need you more and more. Through the years, through all the good and bad, I know how much we had. I've always been so glad to be with you. Through the years, it's better every day. You kiss my tears away. As long as it's okay, I'll stay with you through the years. Through the years when everything went wrong, together we were strong. I know that I belong right here with you. Through the years, I never had a doubt. We'd always work things out. I've learned what love's about by loving you through the years. Through the years, you've never let me down. You've turned my life around. The sweetest days I've found with you. Through the years, it's better every day. You kiss my tears away. As long as it's okay, I'll stay with you through the years. Pag-ibig ko sa'yo, hindi magbabago. Ano ba? Una ba? Sige. Pag-ibig ko sa'yo, di magbabago. Request na ni ko ni Jelora Ann Pastor Garten. Jay, pag-ibig ko sa'yo, hindi magbabago. Dajin sa tape. Pagkaligay. Okay. Kay tagal kitang hinanap-hanap. So, bayay? Bueno, sa ba? Ta. Tiram grad ba? Apa? Menopause? Menopause. Menopause. Noy diretsyon ko, menopause mo at noy diretsyon mo dyan. Medyo buto din ikaw. Ay tagal kitang hinanap-hanap, hinihintay ang pinapangarap. Nung nakita kay di ako papayag, hiling ko'y walay pa. Bawat naisin mo'y ibibigay sa'yo. Lahat ng gusto mo ay susundin ko. Huwag sanang magbabago. Puso't isipan ko'y para lang sa iyo.
pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Habang tumatagal, lalong nag-iba yun. Buong buhay ko'y iaalay sa'yo. Kapag nawala ka'y wala na rin ako. Yan, shoutout Jeneline Pagatuan, belated happy birthday di Kalman. Ang akala ko'y ika'y pangarap lamang, hindi makikita at di masisilayan. Ngayong alam ko na ikaw ay tunay, aking mamahalin at di paluluhain. Bawat naisin mo'y ibibigay sa'yo. Lahat ng gusto mo ay susundin ko. Huwag sana magbabago. Puso't isipan ko'y para lang sa iyo. Pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Habang tumatagal, lalong nag-iba yun. Buong buhay ko'y iaalay sa'yo. Kapag nawala ka'y wala na rin ako. Ibig ko sa'yo'y di magbabago. Habang tumatagal, lalong nag-iba yun. Buong buhay ko'y iaalay sa'yo. Kapag nawala ka'y wala na rin ako. Kapag nawala ka'y wala na rin ako. Okay, titangero Jay, pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Bye. Baybayaw ng bayan. Yan, hello, Karuba watching from Puro Magsingal, Ilocos Sur from Regis Gonzales. Yan, dati man kawar ni Ayat, kuna na. Tapos, utang version, salamat, kuna na may. Nelly Valdez, thank you mga idol. Paragas ulit ng Nothing's Gonna Change My Love For You. Hindi nga makankanta pa yate ko. Tuno sa marno siguro po. Yan, good evening, listening from Malaysia po habang nagpapaantok from Dana Mina. Dito Facebook mo ito. Nagati ko ha. Pa-shoutout sa mga bumati sa akin kahapon. Maraming salamat po sa inyong lahat. From Jeneline Pagaduan. Shoutout Jeneline Pagaduan. Belated happy birthday di Kalman. Tatigil request ti tingkat aja Atoy. Ay. Balay giti ama kano from ni Taki Tachibana. Ano? Sino man aja katatayon? Aja prinsa na aja request na tatayon? Froline gayang. Gayan malpas at balay giti ama kat aja Froline. Dagayin ko aman nalon no nakalugan enti karison nga akturong sadyay taltalon ay mangrugin ako mansyon kaslaawan ti parikot na ragsaklatat at dati rupa na
agrungi itno tama sabat na sa agtang edno pagtagaryanda. Padulidanan nga amay nagsingpet pa'y nga asawa, tinapay diswanti anak na nuat da pakabasulanda. Saray bukawan ni bakit na nusukunen da jay kantina, agwingi-wing sa isman na amin na banag aw-awaten na. At damit nga anak na agpadpadang agbasbasa, agsel-cellphone latak obrada di pa'y mainawan ng ananda. No dilawen ta inada babaam lata kunana, itet tati kabaelan tabareng lang no makaturpos da. Man nakaawat nga amay nagsingpet nga asawa, di na pa'y dilawen anak na Facebook lat obrada. Kamatis ti pamigat na longganisa ti anak na, bulong marunggay pangal daw na ay adobo dagiti anak na. Atay gayem ko aman nalon, anang ruging nga agkonsumisyon, isut inlogan danjay karison, sa balintiin na ikan kondisyon, nagdag senti parikot na, narba amin nga arapaap na, tama din naggraduar anak na di da impas nek tinagbasa. Pagulidanan nga may naklon ng tigasat da, in-transfer na idajay test da, baka isut swerte da. Idi kwan pinag-abroad na di jayen ana amiris da, sakripisyo ni tatang da, tapno sumayat lang biyag da. Nagurnong dagiti anak na naging inut at makderda, timalyaw dat nagkapuanda, ni amadat nakita da. Tay gayem kong aman nalon ni sunan tiag cellphone, naka-headset agkan kansyon, amag-mag nating ati taltalon. Di man nagturpos anak na, suporta na di nagpatingga. Ketika maudyanan na, nagbalay gida nga aga-ama. Okay, medyo rumabiin bayaw ng bayan. Yan, kaya milang nga po nga pagyamanan dagiti nagbuya ti Facebook ko. Yan, gagiti nagsenti stars, agyaman kami apo. Di YouTube, dagiti nagbuya. Yaman kami apo, sapay lang kamata madi kayo mumuma ti FDD 2.0. Rabi ngamin, ti mabalin mi nga panag-live nga talaga. May misulang ti free. Juan, may sa oras nasurok ti panag-live ta mo ta. Siguro nalabit i 10 minute ti maudi nga sunata mi ta panagtuturo gan. Anyway, sagyaman kami ulit. Kada kayo amin ka-arroba nga nagbuya dito YouTube ken Facebook. Ito no sumarnon to manen nga Domingo no masango mi na. Thank you so much. Yan. Dati iti most requested nga talaga bayaw. Dati kayang loves yo so nga dati iti sunatan. Maudi nga sunata nga ited me tag end long anti live me. Thank you so much. Bye-bye. It was 1962, kayang already 42. Nakatrato siya kano nga ang height 6 feet 2. Ang
kanong diborsyado, okay lang walay kaso. Kayang just never mind if she is number 2. Just take it easy, I love you, Joe. Very little English is all I know. Give me cigarette, give me chocolate, I like it, Joe. Just take it easy, I love you, Joe. Kayang is on grade 2 lang, hear English like a telegram. Magsinyas-sinyas na lang si kayang murag amang. Ang kanot ni silang, maybe it's very fun. Magsigi og yangok bisag wala ka understand. Just take it easy, I love you, Joe. Very little English is all I know. Give me cigarette, give me chocolate, I like it, Joe. Just take it easy, I love you, Joe. Si kayang diri agli, apan di boy no si swerte. Kanok nga iyang fiancé, murag si Elvis Presley. Miabot ang wedding day, gikasal immediately. Si kayang nga ignorante, gidala sa USA. Just take it easy, I love you, Joe. Very little English is all I know. Give me cigarette, give me chocolate, I like it, Joe. Just take it easy, I love you, Joe. Just take it easy, I love you, Joe. Very little English is all I know. Give me cigarette, give me chocolate, I like it, Joe. Just take it easy, I love you, Joe. Just take it easy, I love you, Joe. Very little English is all I know. Give me cigarette, give me chocolate, I like it, Joe. Just take it easy, I love you, Joe. Thank you so much and good night.